mani ke ziza somli ya ka chawa ke amania khosik lut khop ka ni ti kha ka lo in theih ngil deuh nge ni Ruihhlo Ngaite tua let le hian nge ka lo ti ngam le o ka in ti rum kaming chu the Lalzuitluanga ania o tun huna hian chest workout video ka ron tilang don nia ko workout session video hi view lo lo ma se lo en du te anom ve thina chu sreng chon kan ron ti nia voini monday nia chest ka workout ta chu ma kan soi du chu ni bina han ange flu like symptom ka nei vak mea zan laia ka khwa sik vak mea ka ke lampang fel lawang ni ani deuh tlang pui thina ta chuan amaro chu khumma han mut be ai chuan an workout lui deuh ram hen kan dam chak zokin ka ria chu kan workout chan te po ni anuam vak lo chungin ho tuna hian weight dang kada belea 45 lbs kg somni ania ki plate saki bial ki van ko ani tin barbell po ki van ko ni pani hian somli chuan barbell somriat kg somriat ani tin ka soile du chu ma khan kg somruk khan kan lift ngal po paka kha khami ma khan barbell ringot khian ka ti to tin ka taksa khi ka ti lum hmasa ani taksa lum mu mal lo le masal ka ti nga fan thalawa kan siam kha chuan injury lawm ni chu wang chuan warm up hi ngai poimo tuni tin hetlampang po khwa vota ki da thain mong khen ro te sura chu wang chuan ka korpo ka lip nga lem lo teng top ne na an workout hi cha kom ka tia chu tuna henga zole tria ka phur deuh ma nge mani ke ziza somli ya ka chawa ke amania khosik lut khop ka ni ti kha ka lo in theih ngil deuh nge ni Ruihhlo Ngaite tua let le hian nge ka lo ti ngam le o ka in ti rum chuan heta hian thil poimo deuh langa chu kan en ho don ani ke ziza somli ka lif lai chuan khi tlai ka kut khi ka ven dan khi bitam tak chuan hetlai zon kan ban re ka hin kan reng vi thina ke chu khi ta chung hetlai nge kan kut ti che adail tu lai zong hi tuam tel vekin ang het ka tia tin thil vona ti solita chuan injury tan po veng ka tia o khi la kan play te chuan metal music rock music tiang vel hi ngai thlatin tlang puya mo short enge kami dopamine khi ka kha poimo ni tin tuna ken hei smelling salt hi video te ba minon zo thina ammonia smelling salt kan tia ki kan dim zo ki kumli vel ka training nu ka chin thar teu ni beginner tan chuan a tha lo ni ki ta gen thil ti so len tak kan ya ka video record thiril ro ka dalu tu nge po hrelo ki in muang khen ka von na lai khi adik lo ni ein parallel lo in tluk lo ani mo ki kezi sa somli ne ka che sualang ti ka al lawm le ni ki ka fail lo chaw ani ki kan film khur tur nia ke po kum nga chuang training ka nei to hnuwa po ka lati sual tho ani kha ania ka thil vona kha chuan ki hypertrophy mo hetlai kan ti rol ti thlernan rim ka man thina nia bench press hi chu enge le free weights kan ti ho chu tlema strength siam nan hen ka ti tlang puya chu ti rol chuan enge kan kalchan mi tam tak chu bodybuilding nge kalantum mo weightlifting ti te hian chian anga in ka ria mi tam tak chu ti kop ve kan tum thina khatlai ka
weightlifting le bodybuilding ti ko pan tum thina hetlai kan kaldik lo na sanin ka ria bodybuilding tur chuan hypertrophy kan mo chu om je chu kan ti enge kan reps reng kha kan taksai na ati theih to lo thleng kha chu enge failure kan ti kha nia ki tuna poka reps lui deuh tong ani hemia atiang machine mo che thei lo hian a him le zol ani mo tuna khan failure han thlen tum te rit lu tu kan mo midang min pui si lo chuan khatlai ka hlawm theinin sina po ke ji za som li ka bench khan tu man min assist lawa mo kha ani amaro chu lo che swal taila hlawm theini ka tan amaro chu khitia hi chuan yang pon zo lo mai la min del tu emo ka tiang kha om lawa chu wang chuan ris te po alak ngam ani tuna po gen thei to pin ris kalatin kan thil kan ti ri reng hetlai kan kor mo kan ngong peilai song kan dul peilai song te po niang hetlai ven that po hi poimo le ni tunai chuan ka thei vak to ki failure thlenan ka cheat rep train ani mo cheat rep anti so form full range of motion po ka target to ma se ka thei anga to tam kha reps ka tum mai train ani atlai kha ni atin engza ngai ti kan inflex loka lighting ki thave viewing ka ria camera ki ngai man ti Mizo lawm takin DJI Osmo Pocket 3 ani ni half inch sensor an mga clarity bokani tin DJI Osmo mic po man the ngal ni ka gym body ei mana for kum likal ta ve khan gold stream ka no workout tho to tuna gym ngaya kan workout tho le ni vai te po hi mi then khatam tak chu an chol sana ma ro chu te rei pe tam takin om ve tho ani hi machine po hi chest press machine hi tha khati na chan chu kan taksa a chau to lampang emo khati tan khan hypertrophy kan ti bo kha kan muscle kan ti thler na tur kha chuan kan ti rol na atlin phak ba kha kan push lui angai ni chumi tan chuan a tha khati maya mo tengen ke hi solo trainer kan ya midang training partner emo min assist tu emo khatiang Minlo reps pui tu Minlo push pui tu nei lawa so solo training ti kan ya chu ka foundation ani amaro chu kal rei zel nan hian poi mo zokin ka ria mitam chu trainer partner den nei lo chuan an kal lo ngal got mo amaro chu khatiang Minlo assist tu emo Minlo push pui tu partner nei kha chuan lok thak le zo le me ni tu na ka thil reps te po ki le ma chete weight Minlo assist pui tu se chuan voili voi nga ka ti thei tur kha ni kha hypertrophy tan khan min pui tu nia chan chon kan nu po hian min assist thina ka assistant ka du trang in mo ka tai kha poi mo ni chuti ro chong kan ti thei lo ni poi ne tiang machine hi man thai ni kan gym hi equipment an nei thave view me live fitness kan mu phone sibam video ate matrix ti te po mo khateng khan amaro chu kam man to chon free motion tu ka lawm lo in ga ria machine chuan so le chuan voin hi swen khan om nuam lutuk lawa ti kan ni wang khan ti tam lutuk ka tum lawa chuan tricep kan khoi tel le zoya itlai ki tricep kan taksa le kan physical zir hian kan form te po hi ain thlau theya mo tin ke ya chuan ka ti ri don peng ki kiu ki vachina 70 mai the maro chu in mun angle kha ani mai the maro chu kai chuan ka muscle target lai taka ka han ti che ta ka han normal thei tluka ngai poimo ka nei lawa mo danga chuan chuti rol chon form thalo ngai poimo lo tin ani lawin mo khatlai in tin hat na lawm form kha chu omani mo abi takin
movement reng chuan kong ta na him ang chi hi ka ngai poimo em ni tuna khian hei ka pa me ka kezi som riat pali jing lampang ka wei tani 83 ate ka ta thla chuan tlai lama hian 84 atanga 85 ka ni boka chu thei pato pa ei lui chungpoin ani mo soyang khan indai de angai tlu kong hian len tur po hian ei lui te ngai ni sana te tiang khan thil tui an ti lo chung po lem lui thei na te khamo ha tiang kha poimo leng ka ria tuna khian ke ka pafia ma se nakina reilo ten huwa short nge kain katlek dona ka physiki na yotura ngai la tuna hi chuan water ka hold nema tui ka pai tama ti kain ria tin thau po mo lem zong o mani hamaro chu ki chu cardia mo mangin thei pa topin rawn lin chho thei tur ngai la tuna chung bal lai ni wang khan lien theng ber khani ka tu mani chu ti rol chuan kan bal rol hian enge mitam tak chu kan over enge chaw lama mo kan ti lu tuk thina ka tiang khan chu kan nakina kanin kat ti har sa le tur khopa le lu tu kha omani mo tin light film khoro tu nain engam pon lian maila ka dai thi atlin theng ber fai theng ber ke tho ani mo amar chu protein lampang chi te sang theng ber tam theng ber tu dion fat khai tel lo thei lo ni okay ki weight assisted pull up khania ka philosophy le ka training na reng ei chuan enge thil invent sopi karil rom trina chu tuna po kanjima khen tricep khoi nang chi kha atenga hanti nang khan nei lo chu ti ro jong ke man he ki chu tak sapumin po cho na hitlai lo pui tu mai khania ma ro chu tricep khoi nan mo ka mu ke man ke invent chopani he nuam ka ti ania thil rang movement rang mo tiang khan exercise hian movement hi sang chong om ni chumi kara chuan ke manin kan taksa atana thil le kan pian ke ni na chom mo ka tia exercise lo invent thiam kha poi mo leng ka ria ki ka push da na zir hian ka tricep kala ni lo pon ka kut da na zir khen chest po kal tir thei bokani ki thatna ani o khami chin kha ni ri pot mero se milo thlir saka wangin kalo me